ba se obehyenkom e ma na bemu ana se obebuo bi wa paibo mu na nipa na di yie na se no jira kacha me say ma boa na obae no because you should word bi ma me mra sa word no so okay o si sunsumu no container esi asori fi ho yeah o sunsumu eti sa o yo oba na se atare e hye odi fufie bae no o pant na asetete no ene o blazer na ahama na aye mre no sunsumu no ni papa ewro e de gu container no okay na se o ba ministry ni mu no se onu so fo Boakye enam so na waboa wo na wanyi sika akoji store wanyi sika esi ufie wanyi sika jesu aji store wanyi sika esi ufie na se o ja sorry na it's also o ba man offering and o ba too tight e wa so dem no de abonya madwuma na se wa menye sa na se o ja ya obeje na ade container obeje stores no obeje scan no odi hia mo mama no di atadada na o ba na ni papa show no obesa de no e besa de den e show okay na honom no ana me ne Mr. Panyi enya adwe. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shanamna. Wele, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Memamo akwaba shonko ede eba too much GHS so na mo nim se mu aba meji meja say dia na chese ensem no dodo na ene yabo no bede se mampo hine abomu ye de beto apaso atwe ne sre ene abasa na won so wetimi de wadwentwa wo ede fa ensem no eho etimi aba betu edwase ne sem na efata na ebusuafo ene de ya mene wo kase ede years of panyi a oda resurrection power new generation church ye papa Reverend Anthony Kodwo Boakye no ho ensem asore ewo meyi emu anase wiase afane nyina dodo na ekasa ede efa no ye hu the lives of ye ensem a ebobo ede eba se wo yare eba beto abontin se wanya stroke afene nam framemu se wato nananom ewo nsiedo ama ebinom ede ye ni posters anase ni mfonyi ene na Facebook a wo mo echo esu se de papa yi every atiasefo asase ye esum na eno nam so ama na lawyer for so ababa bekasa ede afa rumors na circulating ede efa ye papa no ehu a wo mo ebebebie nsemo enisom ema ye hunu se papa no oyare na emom wo nwuye ye ma meso eba abonte anase ono ankasa no wokani so ba abonte be bekasa ya na wodi nsem bi etu edwa na just wo ka che Ghana for SM papa no onyare o na emom waye adwuma ache adwuma nyamedwuma yi watene mu ache eno nti ye ne doctor ena akache ne se wonko je eye na hominti wo ahomegye mu enye yare emum ena papa no eyare na ensem we be to abonte na fe na man ni pati waye ne kesne ne se adabio lawyer say ni yiri say sorry man so bi no mo can different thing all together say mre bi atwamo issue bi a woni ye papa bonigas nya ye ene e bi mo expose sa na wona bo Canada Japan ye no wona 2 TV so enam so much say penifo so fo bi num di bebe pie mu ene nsem bi a ye papa ba bonten ebebe kan ye mo ni videos do na so ena beto abonten efa ye papa na say work kan nsem bi ede fa enkofo eho enti e bi num so say anase sorry ma binom ne biemu so timabufo no ne sem eye ne nsen kan ye bi na abo ede abo eye wono ankasa no emu na abusiafo amaga na fo ebusa say inti so
Eden and a woman ADC. Eden and a woman air cataso. Eden a one person Ghana for Ebeti and as a Ghana for one enunti. Ama papai answer me. Aya kokwasa as a ye can as a yenka has a bola su ejano. Yes, I know a joa and I just say asanso ama a yen humane as so and some way Rodona Ekahona Mammy Chamo and Braiba. You won't know Mediapa Ababason. Yona ebusian 4 year to and some no eso amobekaya maybe a more ye papa Reverend Anthony eba bontin a say during church service na one in the church members e kasa wo chemoze ane one more just one more tina radio so TV so e kan nsem one more ye documentary dia fa no won keka nsem bia nsem fata ene just wo nko one more eso e ma just wo born so for bia won so wo di djuma e wo different regions say won yire ne ma obi just wo nam ne so enya eba na wafiri asori dem wonum chese eba no one obegina de wo gina de wo kwan ben so enu Ghana fo ebusa after na wo mo enya aya anoye ebiem nsusu wo aba ne na ase wo aba benya sika so wofiri na na ase nkwa de a enya wo gisika no etu eye wo hia ede ema osofo timi kasa ense we nyina ense we na dodo na efa eye ni rumors ne allegations of eye ni stroke any ebiem nsusu ni wo a na circulate no enunti ene dey ya twen ede aben yan kasa ye papa odi for bakope I Benjamin nana ya Osei Tutu and I said the younger prophet and a prophet 99 didn't dey endorse ye kasa ye born samrania enye nne na ye befri ye no ebebo edi era ensem no emunti onipa kame ho na che say ye ne ye papa yi entwetwen eye enkomo eja odi Baba. Emu akaba. Mejo so baba na ho ye de. Nyame ado na won so e. Ah, da Christos. Bibia boko. Christos daro. Ye shi ayache. Pa. What the God daughter me show. Ye shi ayache. Ende no kure. Yo na yenhwe ye papa Reverend Anthony Kodwo Boakye. Ne nsem a ababetoto abonten with a brother ne younger pastor nya issue ne ensem abebeto abonten efa nuabo ana wo bro enum ensem ana wo ka odifo se wo nyame ni pay ye betimi ebusa wo se enti so for obi ba ona se bebedi yie na wo ofiri wa asore wo no mo ekwa utimi ka se obi eba wa asore na ofiri wo no ma nunti no odi wo hia e ma no anyem bia wo na ma nipa ne ye nhira ana se nyame na nam so e ma wo ma nipa no eye nhira Yo. Ba medical da wase se wa ya de se nden no. Wa twemi ma na de. Eja esupa atogu fi tina bia. Sa. Mami da na menchia na nasante hene. Okay. Mami chi otumfo so to the second. Michiano na mi pa bo se Awurade Yakopon e ma ni nche. Amen. Na mi sanchia police panyin Kofi Boakye. Okay. Ono so mi pa bo se Awurade ma ni nche. Amen. Na mechia mi don kufata motos agoso kan. Enye kufata kama full play outside the country. It is open engine at all. Ano perspectives bi ato a we dey say me phone number no to ho na fa me phone na frame me a ana wo di me din kɔ hɔ a so be mo 10 pesos a me minti no be mo e bia 5 pesos e wodi shira mo nyina. Amen. Now question na obisa me no ase we na hia for obi a woni otimi ka hintasem aw kan sunsun asem hintasem what am I say ye ka hintasem no bi a o kan Yakopon hintasem and o kan sunsun ye kwaso sunsun spiritual no nyame be yisa hintasem ayi den e da che no wetima chichiri mu ama nyame ma ati ase yi eti me gift ye hintasem eti ne me ka hintasem Okay. ma wa hu nyame pese me che no abi se sa video no medical eboti ye me be atwe mu Okay. now see say na solid penny bank won say legal leader Yeah. Fripon. Na Fripon o menyamba. Omo bre na eba ne ma. Eti ono ano ye paibo ye na kwa nkyere. Na nyinse bai. Na omo wo ye akwala bai. Akwala mi se na we be ma. Ba mi tie ni ne musem na. No se Fripon no e se ni din. Yeah. Eti ni din na Fripon na e se no ti no. O wa bompa ya tia Fripon to be gi akwala no e de film nsem Yeah. e de akoba bi a akwala no e fi bai. Thank you. We are say and now sa akwa. Okay. Ina hu e de si akare. To what we are say
na unji hwedia unche wo wiase so what we say wonji bibi yes bibi ben sa na wo say wonji bi thereby ye beto history and as a Bible na da hakwa no emusem no na di boy bra because wo wiase so mu say busum ho okay tini yo wiase a so mu say busum ho sana moti aso wo ho okay mame wata wo ho okay beye wo ho ewiem tumfo wo ho ye wa ho ma den e wo wiase ene ye wo hama bi wo mwem ye fa ahamaden wonu din bo ahamachi wo se whatever sa hama no utwa ne say na moja ifimu ba okay a spirit sa hama wo bantam adua ho okay ahamachi wo so bisa utwa ne say na moja den ifimu ba sa hama so etim dale nipa ba physical no ne onam imure mana so onam group one share no so na say wonni ani a unti hu sa spirit no but me can say be say asem so okay the time I papa ne be can say asem no me can say be say ye Awurade Yesu Kristo and say Nyankopon no boso na sase a obo nipa eto ni mama ye 9 months we wo ba wiase no ono pe na otimi kan nipa hintasem okay si nyame ne bo wa nyame be timi hintasem a kire nyame di fo bi na waka kire but say nyame na bo na se ye kwosra ofi abosum fie nsuo motia ahun ma cheba na be kire no ahun ma cheba no mame wata o cheba okay nsuo o cheba motia o cheba wata se etisa busum mame wata motia ani nsuo no omunya omucheba etise ukosere akwara ne fisa ahun enan we amebo mudin chen a conformity mehu akwara ne hintasem aka kiro okay because ye clear me ti wasipa conform no on beti mu akwara ne hintasem den aka kiro okay the time ka sa ne say on say ye wo ma tan ne bi wo no ma oba tan bi wo ho a awo ho ene den on nanam sa ebi wati sofo bi nka ana wakọ ba bi say ohia paibo bo ana no obembo na ewie no woni me sofo na sofo na wote nka nti na wokọ ba na nye sofo na wo sofo no sunsum no nye sofo okay o bi na tie den ehye ana obi na sai den ehye okay ntene dey no so oboa wo na se onya akwara ne wie a owo akwara so tumi because akwara ne finyame okay inti se so for bit me cast wo beje eya akwala wo no etimi abompa ya momanya na chete does it mean say the source air from different places yes my lord okay because Nyankopon monipa esanje na ade what I say owo be fa wakwa Nyankopon o manipa time nipa age this e bia honam no wo si so na oba na bia nyeme bi betima be cross yare betima be cross ana say petubu betima be cross e dey different but say ka obi betima ka say bia me na me boa ma onyi san wo nti no me ji akwa na fi say na kom ade na bi ofi baya let that me say me akasa no question mark me ho that's a question mark because of say na nyame na me so what I say okay e nyame e na me so but they say papa no say be sure the respect obu e wona ho e be du pempe so bi no what me use say wo na ba boy ti no na papa na me say wa diverty road no ubo share eye ni nyame dwuma mu from ebra wo sha say besi eye sabre ya say na wo hu na hyase ni ebra wo pagya no mu say na wo hu eye wo hu sensaye bi ewo wa say ne sam kekam no me no me hu say oyodifo na hu ni say oye den oye me ka bi ti say marriage teacher okay what I say ya me dwuma no bia na chadi o obi a na chadi oye marriage teacher ya ka marriage teacher what they tell you me say che so obi a wo kire fa na aware ne de keka ho sa gift no e na wo na me di man as a marriage teacher okay what is here ntina ka ne de ne nye so obesi asore dan o de bi se ne de ne e ye bible okay ne de ne ye bible
What I say? It will hear the church and church na or church fa awale ho. Okay. Ni sem ki kamo no ene ne nyame sen kamo no ejina awale so. Okay. What I say? Yeah, ejina awale so. Ba se obe hyenkom e ma na be mu ana se obe buo bi wa paibo mu na nipa na di yie na se no jira ka me say mo abo na o ba no because or you so word bi ma me mra sa word no so. Okay. O si susumu no container esi asori fi ho. Yeah. O susumu it is how your ba na se atare e hye odi fufie ba no o pant na asetete no ene o blazer na ahama na aye mre no susumu no ni papa ewro e de gu container no. Okay. Na se o ba ministry ni mu no se ono so fo Boakye enam so na waboa wo na wanye sika akodi store wanye sika esi ufie wanye sika jesu adi store wanye sika esi ufie na se wo ja asori na it's also o ba man offering and o ba too tight e wa so dem no de abonya madwuma na se wa me yes side na se wo ja ya obeje Na die container obeje stores no obeje scan no odi hia mo mama no di atadada na o ba na ne papa show no obasa de no yebasa de show. Okay. Na honom no ana meni misofo panyi enya adwe. Okay. Because so go bi na ne pa no wayi waye a ana so be ko anotu ana se ne pa no se wo di wo baby se waka se bolegally da se wo di wa bon bi awo baby no ye ka public ye ma public emeka ye bompa ye etia ata se ye bompa ye etia so bompa ye etia no na so no kwa na kopem na se okọ baby ne ka je se why obi bone etiko na kopa ne chewa ohono mo na be hu se etimi so nyame de me ye adwuma sa okay na odi for se wo kan ne sin ane wo boa wo bi ni on se bible krampo no ebre yesu sa kwatafodu no se kwatafodu na msom yare na ye enkunu aka we se ba kope na beda asu enso so obusai edi se wono nso so o wa na asore na enu wa baba be ye wo mu na se wo jai eya asore na ase eya ya wa boa wo nyanku ano na afi winnim na se wo hwete na winnim de nti a wo hwete dia so ye de nti na ba ye de ene ye nsanje ya de ene wo kwa baby kuro no kona kwaji ye de foforo no wo ho no de bi ne o ka ne de baby a em se me ne wo ni misofo panyini nya abi ni se wo boa obi meme si me kokofu ebiri me boa wie na oni aside bi ora be damase a kono tu na ko baby na say this is the situation whereby nipa no wan kana no antum anko ni baby upon so wa boa ni nyina no still o say wudi ma me mo example bi okay kwa wetibie kwa etibie I think 2014 to enter 2015 Poko Secre hotel be friend Britannia hotel and I kwa etibie hono no me ni ohima. Okay. So many years. Eti ohima konwa no ye di ma Britannia e fe no wo fa sosu. We body no akofo na hunya me kire no wo fa sosu. Ti sa fa sosu na wo Britannia we fe Britannia no ni hotel fe Britannia hotel. Eti fa sosu we no ono ya according to the story just say no obo ni but wa be bo e ka wo etibie ahimfie. Okay. Eti no me yes side e ka ye ma ono so ni bi hye bi de e be di ade eti side e ka ofa ni wo fa ase bi oba fa ni ma ne fa ni di ade so hima. Okay. Eti be si adofo otudwom ya adofo ya ne yiri na onya accident no ni nua mi no so. Okay. E Japan ma and Messi se ma bi no we no iso se bitana di ka spanyi ni be ko no o de kitwa no mo ko ma ebusuafo ebusuapanyi na ya mesa. Okay. Ewo ikoko e no mo di Messi no ko won e de kitwa no ko na ya okoko yeso an so yo hima ba no nya mo dwae. Okay. Eti mi ko ya so le wo abeka market ya madafu wa e be aso ma e no bi hu me e no di mo da se kire ni kuma wo Germany. Eti panyin ni frame o frame ano na me kasai e na me che na akwankire ese wo ye o ye akwankire wie no me am se na me kwa brochi ba manko me se di nani e di ni ko hini bia obo hini praso hini abetifi hini abene ya o hini bia ko se
eti bi hono mo ohima ni ho me bo amaame no ni nua pese obodwa otimi amodwa eti na data na de wofa no Britannia ewiye the Britannia no wi no no me yese ka obeyese ka obodwa na so na be Britannia yi ba ye di pa bo jire mo otimi amodwa ana me so me bo apanyin yeso ano so ohima na yeso ano wie no me pa bo na me ye na kwa kire me ye no me sika be di okay esa ko di mame but me fa ne say ya medjuma na me ye na we okay but da me bo ano na say bia next week ye be so maame no maame na kan kire me ana ko na mo so ano o so ano wie no no ko ji bosua e wa America which is that $10,000 yeah $10,000 or so ibisa it obo ji skari wie no e na de be brewe mu it na say me manya hwiama no maame ne say me di okay America ton okay that week na so that week pepe na me information na okay also D4 no week ni pepe no na we information na it dem ko bon pa mo go boliga every boliga no no be free of force so na the pan person or threaten na sefo me so nya obi a be na o me say me younger na me younger sa but maame ne ye no be ye wie no me so what say me di no ana me friend e busha ka ja mo say ye ka chen say so afa me 5.5 na ma bremia on fa insure glass e kana no na busha fo ne mi ka so say before and na say no so ye do me Debbie me see dent na ye papa ko Debbie different from the Debbie me see me di na o say no ye ka chen say me see ka na be di e pa bo na me ye ma no me see ka na on fa me see ka mremi because on fa me see ka mremi a on fa insure glass e kana no se mama public and mechanic public okay but me man bush for ya we nti ya papa phone so ye so ba public be kan ye we de tie ne we de bo ba it maybe two man sa wie no ana na bush for no e frame me part no mu ni me no ana me kasa so me ntwa be bia so ana so yo mate e friend dress star dress no me kasa ya ana so me ntwa so fo twa be bia so isero am se mate it me ntwa so wie no ma jama na ka wo ba ya ko ko me ko ye de e ma me okay etu na edi ne konya no opre ye se aso na ewie wati man tre kwen so hima ene wewu ko what you say it is as a man of God obi ye wade na hye okra na e wo misa obetimi e bi ona kasema e ya bat so one control akoma public no be kan no ye betwi ona ko si bone so won ba ye so for no ye wo the kind of ahomaso kasabi okay ye wo the kind of ahomaso kasabi ye ka di wan nipa na say ye ja saade no because Kristo ni baaye no Yesu baaye no wa me wan nipa wa be ka ehu nsem emfa tu nipa so okay what you say okay Matthew 7:22-23 no Bible say many do a everybody say me nimu o say everybody me odi 499 everybody me do di esa yale we everybody me do di we esi ohini we me na me ma ye di ade odi na me di san stroke yale odi na me di san ehwa wa yale everybody say me so minimum okay say na ade be bu aten no sa na ade so be mu so aten Fatima say it is we Christian and we GD we are solid bar the trust and the belief in your pastor no me man go too much sir na odi for yen hwe ye papa yi ye denti na ma Ghana for asofo dodo na empenasem because of new quality a worker na ne nya medwuma a wo ye na bro so na nu nti na ma dodo na etana na dodo na empenasem se ye papa ne isu bo e ba bon te se asofo empenasem na me hu ni opese oka ana me hu ni opese o kire because sofo bi ya de ni lemu okay obi a ye na adwuma eti ede nti na se obi e bedwe wo wa bra bo sofo bi ya no ni pipe say ni members e beba ni members ni how in ma sofo bi o mo sabotage wo man kasa yonko ayo asofo sa sofo mo nya sofo okay o me already asofo ana sofo ya already da won you asofo bi no mo me already dey bi o pese ke dey bi o mo kwa na e bom di okay to yes asofo ni sa the part of sa asofo ni bia onye the genuine man of God we are the fake man of God okay because the genuine sofo bia no and found say what is only wa obi beti bi wa ha how because mo nya adwo ba ko na mo ye
aka na motuma Awurade ba na sikani brenti no na obi pese onya dom che obi pese ni nkwan na se ye de otraso na ebo ni din na madwuma no enye sa na tie na odifo o hwe ye papa Reverend Anthony Kodwo Boakye ye na sofudie mu no o hwe a ebinum hu ne se wonfa eye nyame kan na ye n'adwuma se aho de to be frankly speak me nko I didn't know uncle. na aye nyame se kan me nko so fi nyame o enya de me ko I didn't know uncle. You be see you obota ya odi gina so. Dabi. So odi for untimi nka obota ya de na ye be ko. Dabi. One say oye sofo. Oye me senior pastor. No matter how it is biano, say if you must be pure baby kra na, eno ko se me bond too much. Say me kire no, fail no so no. Say papa, fail we so, what can say, entwe yi. Ba wo hwa wo mane. Oh, papa. Me nko ho ya bi se we de me mbusa so finya me no finya me wo hwa o mane o ba pe nyame friend no na me ngira ho bi okay so friend wo Vodafone so friend MTN so 30 go say grow me ngira ho bi so nyame ho dayo me ni ho bi nyame so friend me no na ngira ho bi okay ko nyame fa so friend me no me kwa na bi ni sa what I say etimi nko that part no say wo finya me ano finya me baba go say wadwuma twaso me dia na ba na edibe hu dia kro na ye hwe na yema ni nyina de enyibom ye meni do a ono abedru beba bebe o betali de de efi etimi mi nko ho nti wo nko ho ba ye hwe ya ade ye resurrection asori na nkasa no asori na nkasa kase no e wo ho no ba se de ono ne de na agidin eno na amadodo na speculate say it could be say ebia na bibi e wo ho no wa se no mo ye group okay utie omo abakwasem na no me group na no team ministry no ba sa group of team ministry no ebedu be bi na me say wetu bi bo motem na no tin ho o tin tie no sa no o say ye wo obia ne de wi a o se nyame frɛ me fai ene obia ne de wi a de kasa no ba bonte no ene me ma crowd no be de ebedi na chi what I say eto no say ne part ne de ko fa so na o tin ho a onya ndom say no mentimi konkan mentimi jafide we so say papa no finya me mentimi kan ana mentimi kan se mi na minim say oye sofo what am I say but nyankopɔ ta so no ono kwa no be hu obi a nta ne pipe mo how ye ne how the 24 hours onya